O čemu pričamo? 11 minuta i 15. Gledaj sad. Ali u isto vreme kažemo ćao, može. Čekaj. 3, 4 sad. Ćao ljudi, ovo je put uspeha. Ćao ljudi, ovo je put uspeha. I ovo su vaša dva gurua. Luka Šmeker i Ilija. Ko je Šmeker, a? Luka i Ilija Šmeker. Da, uglavnom danas smo htjeli nam pričamo, znate da su naše teme bile veoma ozbiljne i pričali smo i o motivaciji, i o socijalnom krugu, i o davanju vrednosti, i o pravilu 5, tako? Tako je. Danas želimo da pričamo o jednoj temi koja je veoma ključna za vaš mentalni i duhovni razvoj, a to je da ne budete previše ozbiljni, to jest da kad iako se stalno fokusiramo, stalno imamo neke probleme o kojima razmišljamo, moramo da imamo i neke trenutke kada možemo i malo da se opustimo, da slušamo Despacito i tako to. Da. Despacito, quiero respirar tu fuego despacito. Opustimo da izbalansiramo taj poslovni život i zabavu i da napravimo taj... Jer mislim da moramo napravimo taj savršeni lifestyle, jer koliko god da vi radite, ako se pravilno ne odmorite, nećete moći da postignete taj balans. Da. Isto tako mislim da je mnogo važno da posvetite vreme u jednom trenutku vašeg života i putovanju. Jer, na primjer, mi stvarno svi želimo da budemo najbolja verzija sebe, želimo da zaradimo mnogo para, želimo da budemo zdravi, želimo da disciplinujemo svoj mozak, ali isto tako moramo u jednom trenutku da se opustimo i da ne shvatamo sebe previše ozbiljno. Zašto ti misliš da je važno ne shvatiti sebe previše ozbiljno? Šta ti misliš? Zašto je to važno? Zašto je važno da ne budeš uvijek ozbiljan? Prvo i glavna stvar je zbog zdravlja, jer tebi je potrebno da... Misliš za hormon stresa? Za hormone i za stres, da. Jer kada vi gledate samo na poslovnu stranu i samo radite po ceo dan, to utiče na, to vam podiže vaš stres i samim time može da donese tu neku neizbalansiranost i onda samim time to će da utiče na druge faktore i može sve da vam uništi. Bukvalno. Ja mislim da je to isto važno, jer na primjer, ako ne prihvatite svoju funny side, svoju stranu koja se zeza, koja uživa u životu, onda ne prihvatite sebe kompletno. Jer isto tako kao što, na primjer, se identifikujete da ste vi možda neka ozbiljna osoba ili da ste neka osoba koja samo radi, koja samo se trpi, neki ljudi imaju problem što previše rade. Kako to zvučalo, mi ovdje pokušavamo da vam damo motivaciju da budete stalno, da napravite u svom životu, da radite, da se trudite, ali neki ljudi imaju problem što previše rade i ne mogu sve da je oduška, to je... Da, ali opet sa druge strane imaju ljudi koji samo zezuju. Da, i koji ništa ne, tako da izbalansirajte život. Želi smo nam isto tako, kažemo koliko je važno putovati, koliko je važno ne biti samo na jednom mestu, već i od tih para kojih zaradite i od svih tih stvari koje radite, budete bolja osoba da vidite neke druge kulture. Ali ja također vidim epidemiju u fazonu u Srbiji gde ljudi nemaju pare i uzimaju kredite i na kraju godine, čak i kad nemaju para oni odu na odmor. I taj dug im se samo bukvalno gomilava i onda cijela sljedeće godine ne moraju da rade da otplaćaju. Mislim da je to sve što sam ja radio u banci i isto tako sam vidio koliko ljudi uzme kredite samo zbog te svrhe da bi otišli na odmor, a nisu ništa postigli, tako da... Ne, oni su radili, ali opet nisu skupili te pare da mogu sami to priušte, nego opet uzimaju od banke i opet moraju da vraćaju sve duge sve. I nikada na kraju nećete izaći iz te trke, uvijek ćete samo raditi, zbog te 2 nedelje odmora na kraju godine i opet ćete se sljedeće godine od januara opet vratiti i raditi. Mislim, nemojte da živite za petak, kao što mnogi ljudi žive za taj vikend, ali... Šta ako hoću, brad, imam da uživam i ponedjeljkom utrkujem srednjem utrkujem. Da. I nekada ćete morati da potrošite, čak znate morat ćete da ne stanete na neku godinu, da vas od vaših prijatelja, da budete sve vreme u hustle modu, ali mislim da je isto tako važno, i sad ću vam reći i pričat ćemo malo zašto je važno, na primjer, putovati. Onda možete da iskusite drugačije perspektive ljudi. Da, i uđete u neku novu kulturu gdje možete da vidite nove stvari i pokupite neke nove navike, običaje. Da, ukoliko vidite nekog novog sebe možda čak. Da. Jer u novim kulturama, na primjer čak vidio sam u Aziji ili u ovim čak u zemljama poput, ne znam, Afrike, tamo ljudi su mnogo manje materijalno nego u zapadnom svetu i na primjer mnogo više mogu da se sa vama povežu i da vas vole na neki totalno drugačiji način nego što biste iskusili u svojoj kući. A isto, na primjer, ako odete, ne znam, u neke zemlje malo razvijenije Europske unije, kao što, na primjer, ne znam, Italija, ne znam, Francuska, Španija, i ako odete čak u Sjedinjene Američke Države, vidjet ćete, na primjer, koliko neke modernije stvari, vidjet ćete neka druga razmišljanja i viđenja na svijet i to će vam veoma pomoći da kada se ovdje vratite budete još produktivniji. Mislim da je fora da u svakoj zemlji koju odeš da uzmeš tu neku
kao glavnu, da uzmeš tu glavnu vrednost, tu neku naviku koju ćeš primeniti kad se vratiš nazad, jer svaki put kad odeš vratiš sa novim iskustvom. Da, i nisi ista osoba koja si bio. Ja mislim da je to isto mnogo važno i isto tako mislim da je važno, na primjer, da kontrolišite taj vaš stres. Jer ovdje isto tako pričamo o stresu. Na primjer, ako vi ne kontrolišite taj vaš stres i, na primjer, radite puno i sad imate, ne znam, imate 100 nekih problema, ne znam, financijskih, morate da se bavite poslom, i, na primjer, dođe vam vaš bratanac ili bratanica i počne da se zeza i vi kažete beži tamo i bukvalno to je izbacivanje stresa na drugi. Mislim da zato je važno da vi isto tako pravite te pauze, jer onda nećete imaćete samo taj stres koji se nagomilava u vama, a nećete moći da ga izbacite ni na šta. I, na primjer, ako dođu vaši prijatelji i rodbine, ne znam ko, vi ćete to izbacujete na njima, to je bukvalno ono primjer... A nisu oni krivi za to. Da, na primjer ima oni primjer, ne znam, padne čaša. I neko krene, na primjer, ne znam sad, ja sam nervozan i tebi ispadne čaša. Ja krenem na tebe da se derem kao da si ne znam šta uradio. To je u stvari to nagomilavanje tog stresa koji se oslobađa u tom trenutku. A to je, mislim da se to dešava baš zbog toga što ne oslobađate stres na druge vidove rade, da. Jedan od načina kako može se redukuje taj stres je, na primjer, dobro spavanje. Ja vidim toliko ljudi koji kao spavaju kao 5-6 sati, misle da je to sad cool, znaš, kao i ja sad više radim, uopšte nije tačno. Vi smanjite spavanje, onda budete više nervozni, stres nam je na većem nivou i samim time čak i manje radite, manje ste produktivni. Da, manje ste produktivni. Mislim da je važno da kod te same produktivnosti koja će vam smanjiti taj stres i koja će povećati to lepo osjećanje je da budete produktivni što više možete u toku dana. Da svaki sat vam bude programiran i onda ćete imati 8 sati čistog sna, tako? Da, nauka, kako se zove, to je jedno istraživanje pokazalo da zapravo najproduktivniji ste prva 3 sata kako se probudite. Aha. Sad neki kao kažu ja sam kao naš produktivnik u kasnijim satima, ali istraživanje je pokazalo da si najproduktivniji u početnom stanju. Da, to sam ja čuo isto. Da, isto tako mislim da je muzika isto savršen, na primjer, ako trenutno ne mogu da odem, ne znam, na more, ili, na primjer, ako želim da radim 2 godine, cijele 2 godine, ne idem nigde, da bi posle zaradio milione, ili šta veće, mislim, na primjer, da je muzika nešto što možeš u svakom danu, da pa makar malo uzmeš, bukvalno, jer će ti to razmisliti misli, bit ćeš malo... A zavisi koja muzika, neka muzika može loša da utiče zakon tebe. Pa da, mislim sad, ali zavisi šta vi voli, mislim da mi je najbolje, na ženu dolazim u ničiji ukus sada. Da, možda slušaš muziku koja je previše glasna, koja proizvodi neku čak lošu energiju da uništava tvoju produktivnost, a opet imaš muziku koja te relaksira i pomože ti da se bolje koncentrišeš. Isto tako, mislim da ćemo za kraj reći da je isto tako važno da koliko god da radite, ako ste čak i toliko zauzeti koliko bi trebali da budete, posebno ako ste između 18 i 26 i nemate mnogo slobodnog vremena da želite napraviti svoj savršeni život koji će kasnije moći da imate previše slobodnog vremena, mislim da uvijek treba imati par prijatelja sa kojima možete izaći i možete raditi nešto gdje možete da se opustite i da budete malo svoji. Bukvalno da su tu ozbiljnost izbacite iz sebe, da bi onda opet bili spremni za rad i za nove pobjede. Ne znam, mislim da se dopao ovaj video, da smo bukvalno pokazali malo drugu stranu. Bukvalno drugu stranu našeg viđenja na neke stvari, jer mi pričamo o radu i pričamo još više o radu i motivaciji. A sa druge strane mnogo bitno ta uživanje i opuštanje. Sve u balansu, naprimjer, rekli su ljudi da ne možeš da se dobro odmoriš ako dobro ne radiš. A isto tako, ne možeš ni da dobro radiš ako dobro nisi odmoren. Tako da, nađite vam pomogu ovaj video i... Nađite malo vremena da budete malo luđi, da izađete iz čavore, ovako. I vidimo se u sljedećem epizodu. Da, vidimo se, uživajte, budite najbolja verzija sebe, čao. Ćao. Cause my train left the station, but it's a Brinks truck now. I switch up styles like I was dating Badu. It's common to hate on the truth. I'm carving my name on the roof of hip hop and breaking